Kardom, Samson Telom, Penang Way talk show on 6 to the Constitution of India and Autonomous State Penang Way episode 505 law, let's say Penang Way akhei sarjai katharpansi phapon cholo, ate Penang Way niltum jasemet kaching wai ponji galano, ate pialam. The root cause why the Karbi are why the Karbi is living in Karbi Anglong are below poverty line. So like Kopi apotsi ilitum 100% ang bong pet ilitum 90% ke Kopi apotsi BPL mane below poverty line. Mane kiduk tek tiglo lapen kya kiduk ka below. Ahemarit ka lepen chenglo kichulong lepen chenglo ason lo kechali dunlong le avarsai kelong munde ason katik kuduk pikhaja lasi non apransi labang so a topic sini tun ka kantor po lasi non pini yele tum hamren tame DC office ta humri damlo non la DC aki milo rake lasi DC pen chikibom tame alangli west Karbi anglong DC alangli tame nang thanolo Karbi anglong ardu je kichoji fan hand to mouth pusalak nang tuno kichoji fan antame avarsai akhei Kopi bansi kerengjima wanda me Karbi atum lapuson ang deng situlo pasi labang ke kinang sot pusia lang ni ben tapak lang po pasi non ko thola ke ai sarjai kathar manche ni ya ju konde ko sar lada 100% ang mo 90% bule tum pudam den 90% ang Karbi atum Kopi apotsi ini tum BPL mate below poverty line along donang ko selet apot are kaselet are rapor loma mate ke thekhe apot loma mate komat ne laso anung ka jatun do pusina ni puji laso bata Kardom laso lam ke ilitum kache thana ling mail of the ninje aret tilo ne itu e Karbi atum angbong bang tharo amulu angbong bang don proxir kep ke 90 ke ahem mat plastar lang ing han pen ke bang arpong sai selang mat plastar pula lake cement plastar dadu mat plastar dadu itung ge cement plastar bang ledun un elang mat plastar sai selang la pen aklong ta long le sai selang cement kalilang aklong anta la son sai selang la pen ang song da ting da gojal pen gesak ating asar nung kalila ke hop lang ke ong ke hop cek pen pine pen ke hop titi da son hai sela da pen arpong an rong bethe dam lote theklong po rong mane da dipu da non kilometer isi pen hapu anle damanta theklong po arpong rak proji arpong lapu rak pro theklong yi pu che char da ji ha pu ingtan ko pilom ngai do che char da ji lage non ne li le ni ya lam kali lo anut kapre ka son ningjelo bang akhei tu ningjelo asam men ge bang akhei tu asamis tu da solam ningjel da ingtan pen hemar lu ta ci char det pen hemar lu ha ingtan ko pisi do tulang ma puber na tu pisi do lang ma ta ci char proti la arpong kirak ong lo ang krak sai se ti la an la Karbi ang lo ante la ke nelia ki puber alam lo munit atung ke entrepreneurship ke itum kaduk abe rong bethe ge lason abe English alam ge entrepreneurship pusi pulo entrepreneur mane enterprising kali itu ge mane ningha ake me chongwai ling klemput kha hai tum kali lang son klemput o hala bangle na pipepin seta me thang klem je lason ki un tum kali lang lage non ilitum Karbi atum chachelo tribe atun an ke backward atum angela pulo lapulo apotsi government pen ke pitik lo Assam government apulo adon tin sakori ka ve atum ahem adon tin sakori inut apan ke pivek nang ji pula ke non nikan thom kep aprang menta Assam government tum ke claim bom lo
da Karbi Anglong man claim to take la bange. Teta Assam Plain District an ke claim. Athema edon amuni edon hem jog si inut abang government asakori doko. Aci kloyon wang da suri klikep long ulote alang litu an ke choji apan yang matanang nelo. Lapen ahem ke si kim ya pan alang litu bor i tek lo. Also mara tu admission ke India fan school admission ke India fan edo. Lasi muni da tu ma fan ilitum kapiduk de deji ulotante government asakori pi vek nanji. Ajhar tum puji government rap et un e puji. Itu mabangi ke rap ta cheng tu thelang Karbi Anglong mabangi. La posi la ke rap et un e po alam bangi tum je than kam belang Karbi Anglong. Akheman ni theklong lo. Sakori ke itu ma sakori anta de chuheta ningelo matidi. Master ke jokta Karbi Anglong ke claim untuk do pilo adon tinta. Master ke claim un chirage claim un chirage undo. La ki pipe de dia fransa la tep tanang pedo tu lelo. Tep pedo nang baru. Hala ta tep pedo nang. Sita sixigal tengget tep ta da council si lage porikha da energy gente. Inherent subject pola inherent subject lage LP teacher ME school anke LP ME le ME ta LP long si dolo mati la puyo la sila ME school la pen LP school la master an kang vai ke dei ka point ba bangali kang vai abang point chot ke lage digdar suli le lage adema bang nang vai pirong mat bang nang toy bo nang appointment pilun lok ti non ilitung council long ke claim bo matum la son hello baha san government men nang toy bo da ke appointment so hidun lok son chorana la bang a level lage kang vai bang salam ke thi kang vai da diffusing vai nahi lage diffusing vai nahi ham raining vai nahi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong pan ke la pen aku aja hadum putuji ne Kopi pun lama itu government asakori government poisa and ite culong dun dite itu kopi apa sih kering kita dek puma bayar tum puji kalilo lata aku la salam tadi tum putu bom lo distribution of wealth walam dolar national wealth dolar itu ada wealth polote itu ada apuru dolar poisa dolo bihu blo kidat akhia dat bihu blo a poisa bu join ai po poisa puru bihu blo itu kasi bagi ko son la distribution of wealth le kasi bagi ende adon tinta nang long du nai pu si tum che bag ne athem hala bang so puru ko na pe lo pe pleng ha itum rat atum poisa si tax ke analong aja ke netunge tax pipe ke puji meni de are tax pipe ka lilo nang lihala ke nam hut jaka bostu le nam sita halan tax hadak do kok ti tiga non ke kompene GPS pemiam pinan GST da do sulang non ke itu pipe ka lilo jok je lo lawang pi ver kang yang lo hala me ko chet along mi ko chat long ta tok le la salam nge ni lile puli non ko preksi pulo mi ko chat long lang tha la nang poi kin nam so mi ko chat hala tax ki pijia tax apota dak dulu pu ada ke to inclusive of all taxes tu se ada ke tok tu ye alam nge la hello la si tax itu along pen ponsi ha delhi ke am kro long bidang hublo ante non itu kacilong nun tu yang ya ajak pula kacilong nun tu nangi arai do itu arai do itu la hello ni tu ni pu sakori ke piwek ni non sakori pipe de council dum pipe de and council ke do clip aku sakori ta ke jor tu sakuri nang people pupo lato manut pun lakali sakuri ka ke joy si pinangi neli ni bom lo salam
Neli da council along secretary administration ke do hut personnel department neli ke en hut 1987 aningkan bang inquiry clear pan neli select that lo la pen appointment period lo la pen inut bang ke bang inquiry clear la pen bang inquiry follow inut bang stenographer arlo so terang pi no anda neli ning dolang alang litum han neli appointment pilo Purikha dan nili si enlo. Alang litum Karbi atum tek sersa rapor. Karbi atum pas lap lo. Amal lake pas ating ben nili pi lap lo. Poi say si tan nili an e. Arjuna non amunita nili sini jute. Kumat marlo ni sabang koi rapi. Nili hala so lapen bang hini lo de bang atom nari ARO ke. ARO bang ke tom nili gang wai hala so. Lanon baki saterang kalau inut lo. Lapen inut kumani teron sangmo mayong inut dapat inut rong pia sangmo lapo ano Karbi sai siro ARO poisa nilihang mo Arjuna hang hige ke hang ye ro na hige pilo council tum la ka sinang pinay ye la ka thom nang pinay pu kiduk si long le pa si George set ko pia kam lo sa lage ke chok chelu gande lage he no ge lage lo tengali ge lage Aku rat biru desi claim lo kan lagi. Lo dono na venon. Kita rat biru desi claim lo lagi. La apotsi nili tungge pulo. Aku ni tung APHLC jong si arnisi bak power nang bang det ma nang lang non ho. Ni tu bangge komat ma amen akur silang joji ni tu mage. Ni ha de kori So nitpur da claim the kan lugendela bang okebra polo ne pinen nili Karbi apan loki pi sakuri a department team testpur civil hospital lo do hai PWD lo da do hai la song sin nili pidikan et lo haladang nili poisa en lo ma and Arjuna amunit da ni chini jute hai mujhe Karbi lo koman ni PN lo en lo non la dakta lo son si vinai kente ange chuhe Suri sira, haroge thomra, flikebra po, master appointment pilo. Halabang song bong, and the day. Halabang song bong put 60 dollar teng bega. Halabang song bong pada pu account melo. Day $60 teng ke. Hala suri sira, haroge thomra, flikebra pota, tribal size same sila. Karbi wali, tribal size same sila. Khilonjia ohomia taki. Doji mene adivasi doji mene adhima adivasi tumta tribal geti scheduled tribe kali puchada na hal tumta tribal akol khilonjia ohomia ahum tumta tribal nangji puzela tumta chohangbong geti lapot la tumbang phangel ili ma khamel ante Kopi posi la suri sira haruke thomra phikebra phongbong ku Karbi tum phokebra sirke bet kelong dun ku kia tum bang hini bet kelong dun reng ma tum inut bet kelong dun Kopi pot lo la son ki pia posi ili tuma munit atu I hem chiu apisu asomar panche osi have Bangalore si piona kami claim down hadak si security pu ke claim down security mane night chokidar lage chokidar lage Sokidar fansi security pu. Amen pi jume mucok corana lagi. Sokidar bagai ini dah lagi Hindi tu malap yo security English men security pula rokom lo lagi. Watchman security. Lalu watchman hello security apa? Cok lo. Si lagi sokidar. Anda sokidar han Bangalore. Delhi, Kolkata, Mumbai, laben Chennai an Kerala an damsi sokidar kam claim nangima. Dasi claim nahi kente. Ahema rong dosi bakar, ahema methang rong nang ne baru. Lagi claim abeta along bang kapret kami Karbiang long west Karbiang long jokta transfer link sita dam nang ji. Pate pek nang ni lah bange. Dam nahi lah bange. Neli damri dam de nahi pun neli pudun de. Aku na ne panang transfer ploji pura kapre ni akam we. Ko an lo nam lo transfer po.
latung ko ano na transfer po Karbi ang long arlo sinang transfer jadi down kami Karbi ang long ang tanta hatak ring kami mucok niyo ing tano bang da bang ikiring media dim lo seta itu manang piring no tu mucok sida bang gibi Karbi ang long ke nang itung chomat dun tha ha ka Karbi plain district along ka hatak hem kikim dun ra dun hatak ring me muc nagi gente halo dake bang CM aning hang anar pinye nang pukoki minister pinye nang pukoki pughada ka matha jok plot gente la helu la silake la henu pigalam lo la posi tum kiduk ile ange la chot kali la acha nang lipini ningi lang meni ningi bere lo te lada ke jok dun kang tung bang la sa ile tum Voreng claim unchit laso education qualification itum lang polotan te sufficient itum non amat ke itum first grade second grade le ununde pusita third fourth grade anabang ke itum cheja pa mundu de ange non ke chali dame ove kimia tum sitame ong dung atum ke Voreng claim unchidar lang gundu teacher pen chenglok la pen lasona khaksi third grade long an fourth grade long an avarsai ke do an nang claim unchid unlo laso po penala to mange Voreng labangso advertisement long tame a department team 30 department do bosi Karbi long to mass council along 30 department along tame a document pen si latung advertisement langote exam tame pidun dum ditilo setame a exam unde postame mo penali pulo ladake number 1 bage si bage akenak so nai bang lalo council nunggu pilo keklem tangka endun pu tangka hangun pu inge kiduk hektik pen si bang ko la bang piune po ame thamat disqualified da som chimane po unusta la pen da number hinie bang la halo sir ove kimia tum thek pugali non a ove pen bang tum ta ke thekere isi kaching jok lo kusini hokdam la pen thek lo apot ove kimia tum kiluo porne sakuri gelong le kali stame council tum ke ja tum la pen non ruling government tum kecok ce kipithek the power ke cha ja the kusini jongda la so puthanan lang hin ben pilo as a administrator ahori sige nang ni commissioner ke man tang bang lo posi Voreng pia ja kom council along absolute mate 100% among 62 area along an make third grade and fourth grade an make piun la kipipedat ke komano ke chok ce la so kipipedat ke la council si chok ce lo komat jilang ma la pen MLA tum ta lo MLA tu ke chok ce do Hitandu MLA tu ke chok ce neli la si MLA bang putim nanta tok lo ke hala Direct Recruitment Act of 2013 majong hala Kopi versi do dun kli Direct Recruitment Act along commission pinchong lo hala commission dun si sokidar pion nanta kangwai tada kali ha dispur si kangwai la pe hala kangwai tum ta Karbi tum kali lo hala ke bang akhei tum an si kang idun bang koman ni la kang duk nei bang han dat ton thapon thot me ne he ne li chini ne seta ke thapon le la kang duk nei bang man se thapon ji gen de e da ka pe chu bom bia pat la kwa na la ke sir in tell that Direct Recruitment Act di Assam Direct Recruitment Act la bang ke state act lo la se state act hala 60 dulo lo mata ketok along alo thui lo mata ketok dulo even the parliamentary legislation cannot directly applicable in 60 dulo ketok adu la se council along mate council alo bang ke parliament long le aron pinchong sita council phanjong si chiki ke pin pen panju je pin pen la som claim that pulo tang khala so allo bang ke ultra wires puta pulo virus puta pulo aron re lo illegal lo void lo la pen council phan panju je pin ke lada aron ang pinchong ni putok tu la so lam pana ho la so te puto de di Direct Recruitment Act lang bang state act ating sidang pilu chok lo ingela so a state act ta Direct Recruitment Act khang ni bang ke MLA tu lok se responsible Kopi poto joy lai lo la tu ke thik the pon lo ki lu pon lo lai lo sidha lam lo ke thik the la ben ki lu pon lo ama si do dun clip lo a act la tu mang ke thik dun thu long le lang me ne
Bapor his italah tu cini ni dah je upi alam lo malah. Kau cupu dan hai he. Kau cupu dan nanti mo next abang tiket long ledet nak kau kiri amat dodun clip lah nak kamang. La sila la te lai hui kacau dan nun tegi puluh te lagi regional party atum nanjik lagi count assembly long regional party atum se dodun nahi pupete. La MLA MP atum Congress tame BJP tame lagi misak la tunge thang alia beda kacu pudun ji nitum si kilo lo MLA kado be ban reply na pitu Dr. Momina na alang liga si bang long masih itu masih cilong masih Chief Minister ban tok lo alang li sitala PKP lo ne je plan li thang na chingi untuk deda la pen aja MLA itu mau nang boy pak mangai deng deda itu masih ci bang ini tu ke, kalau bang ini tu kan deng le thang hisap tahu ya lah tu bang ya, bukan kasuli leki ya, anje Karbi tu ke lah tu si tir ang tu si tin tu lah tu bang si, lalu ke cok cike rong rat tu dah tu, lah thang suli leki you tu bang si, poisa encompo, ko vote pitu bom titi, nedon le pupo, parti le pupo. Parti kang kali dia tak kaya kasi rai nangi long le kasi rai nangi ya bang saya kang itu. Member of Legislative Assembly pulo MLA ke, lasila members atuman ke MLA atum ano bang ke legislator lo. Hada state along ko pipi sa aron pin chongji ma ko along kaching wai dun long abang pulo la. No nang wai phak lo ke therak me mi alam lo. Kalang aja kong kaching ni lo. Hadak si che danu nang ko itu MLA tum ke sa talon bang ke. Assembly lo si che danu nang ko. Langsung direct recruitment bangke 6 dulu alo ke nang biu ni pertama ni nang la se ningi du nangi lo kala aku la so lam ningi du vek nang ke MOU long talaga ke tok do la hu appointment an ke da council si claim jipu apram da do lo se ta MOU 1995 long da aku tok tu aku la phi ke tok de lo an par ke hai de la apan ke hala MOU long ke tok hai de Aje mahal tu ke hile ke ot pen lega kache som leader po jo ama si to hai de no na pian ke hile ke ot pen lega che som ma la tum phan ke kok grei lo ma thang ta ningi hai de lo tum bang ke la si akiro pilosar non lada laso atopik mate la bangso ajai me along si kirip dun kan tum ba kijok dun kan tum pe juje prang la ke la lo non ove kimia to bang ke voreng ke claim ji aphan ma ke sik ding lo la awareness kita long tami pinangan nili tami gudam lo la penchini lo voreng avarsai ke claim ye pan ke document pencheng lo de qualification degree ka do babe anda chibiding lo lasi non APHLC hide lo pulo tangte non hide la hide lo pulo te owe kimia to ma phan nang li kopia message lo neng li pia to kopia birta ke lo owe kimia to ma phan birta ke pi kang tung ke nang tum government sakori ke jatame long lok aling ba nang klang aling ridun lam ni application pidun lam ni an interview and dun lam ni examination and dun lam ni lagi long lok lo de he ke war ke hembanta chok pu matedi ke war ke hembanta chok pu Karbi tu malam asar alamthe du mati lagi voreng long de pijong sinang ni pon de lagi nang ni udun buk tami la akapre la metu muchot long lo de la long lo apige la ke इंग्रजी पे नुपुल के stepping stone lo lagi stepping stone lo nelimata LD assistant ke join don paprangan te accountant general office neli LD assistant account ke join do LD assistant account join do lo lapen ningkan ke thoma fi nelipan aku auditor aku long don lo direct recruit auditor ke auditor direct recruit neli long tu lo ningkan ke thoma fi ningkan po total neli ada AG office do la fi neli Arunachal Pradesh civil service ki dun hada pansi aku Assam civil service class 1 ke ba la fi IAS ke ma lagi long lo pula de Vara kam velu lagi dun serak nang aku sakuri ke long lo pelte appointment ke long lo pulo te chini non rui la order ke klang pen ni pli ang ni krip li ang bong join back nang
nelige do hot ange 14 days ang mong join back ni lagi join back ni ako hala dak join der api ke bang kopi pilo ni health check up ni sita do pola bang la son ga preg ako mu examination sita do tu ilang mene hala law be ni alam pulo tante law et egia pan police atum bisar la police tum ke law aputhak purkha do tu ilang nitum ACS atum mange nitum banda law puthak purkha do tu ilang kintu ana law nitum ban purkha nang end-to-end sila ye lagu hele lagi hal sakuri long dera pilo lagi matapuan sun kam helo sita hala ta men ke pas dun serak nangi ange promotion ta atika ting men long dun pu lagu ya lai we helo ni li pu am tu ako master kam ke min nei lu master kam piti ayah dum ning dum de ma ni ke mang hu thu hak lai ni ke master je plangi bu si ahut aprang hut BT pulo no ke BF pulo BT ta ni por he dun no che pas dun det lo la ben ke MA ta che pas dun det lo master kam e claim ni pusi master kam claim no hanan toiling de me hala so wrong le nang dudun kokra hala dak le hem ki kim dun det ta me amad hadak ra hala wrong bana japon det nang ji athema education no ke tok do master he is a philosopher and guide hala dak tok do rat atum han a philosopher la pen a guide le master dun ki la si hala wrong beti kai point ili ni oi nang ni lagi dam det nang ji lagi rat atum man claim long pu ke rat atum ben sing hu che durap long po rap dun long po ke munit tum ke rap dun la helo ning kang sam nei bang nang pi chom la pen apart ili ki pi un la bang si ning sam nei lu nang li tum la ta chi ka du ta chi ni lu ti ma la so lam ke ki pi un si ning kang sam la pa ke ding bang ke la ning sam si lagi ning sam pe me lagi agro bilo sir la bangke non voreng bangke ajal ung tabe advertisement lang lokote la bangke tok dung eta ko nang nelo la be molong thulok lo protang nemu pe nang lagi poson nang se helmet nawar me delo kusita ni kala se non bangke isi council a sector bangsin ni nang parjupo APHLC tum jong se jakong bang de lo protang te council pen ki piuna voreng avarsai an kece pasi piji ma mate Karbi la pening long aso pansi piji non ateng protang te BJP government tum ke kibe ke pansi sakuri pilap sujola sinale tuma commitment nang li pen akim mangdam nang li dreams mate la bang so voreng ki pipen Karbi ang long arada panowe kimi teman kang tur ponji la puson kacisi pon do sa ili tunge la salam ni ye pik lo kadi kaning ye cheng ta kopianing kan one lo 2016 na ningkan se ningelo ye itum bang illegal aron rape and sakori pilog matidi athema tribal bhasi pinangi pomat bang suri sira pharo thomra ligera pong bang suri sira pharo hini ra thokner kebra ke thomge tribal ka liye to man pide illegal logendela itum ge pulo itum law tengpen itum lai hui an lap that lapi lapen itum la solar Law ting pensi la solar tribal atom pansi ako P2FG kusi litu nga chesiking election lega hai lo ki la ako la lekle munde te chok chedet pole itu nge bongosena ave bu bang bongosena ke lage bang hokalam le pudam lo tenang litum DC office dipu DC office damlo te teknologi nang litum DC long damlo te hala bongosena inudo APA hala todun lunjiban Bongosena tu kopi mga cingki disipen la solam ako ha bongosena tu man tanam labdi lapuan DC office la manta DC office along de office malela DC office la PAP ni dokumenti di Karbi nu taweda nu tanon ta bi Karbi tu cheplang nun thekhelang tar mane Karbi tu man ke Assam government ke bisas ave trust ave Karbi atum hangke lagu ya untrustworthy pusi itu mangi pu la si DCO ang ding DCO PA CA atum anon anta Karbi in nutawelang Karbi chorgali tribal in nutawelang non anta kai ta bongosena ada doyari
la kuye non da bongo sena do hala so bongo sena ba hok lo di sia long damra itum ching kidam mo da hala so bongo sena nang ludun por nang to dun lun vek chi itum pima ching ki bi disi pen nang chini dun et jila la si abongo sena tom apan birta chi pitui la tu la po anjo bangai klem ande itum me pie bolo bang samri lai ko ala तो सर करो पेपर पिलो लसी कमिटमेंट नो एपीएचएलसी ले जोंग से के बाग लो प्लोटे 6 सिलो तेंग पेन वोरेंग कोनो लापेना चला सम डेवलपमेंट आन तमे लासो तेंग पेन सिक्लेम को लापांगे क्लाडा अलाम लो लापेन लदा कोन क्वेश्चन अगर दुंदो जो प्रिंस एजेपुर सर प्लीज लेन गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी अलोंग ले अलोंग तमे पत्ता लोंग मा माने पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लो पीडब्ल्यूडी अलोंग ले अलोंग la towara salam pipila ne department along le along encroachers do kokti ke chi atum chera derti lasi patta claim derti lasi laso patta ke claim na ja ko ma kusma da ka ju reply ne pivek tha se alang ni pena chingi oh Karbi ang long a context alam sa lang ni thang Karbi ang long chochel lo lage Assam metita Assam government of Hangalong ligament di lage la PWD pulote ba agriculture sitame jaga department sita lage government department aphansi allotment ki pil lage patta ke pilong lelu anut kapre aphan ke patta ke piji aron avelo lage lada bange individual ended no da ended nil hem pu hiana tu la landing road ke dai na tu talu ke lage DC office a borobabu a quarter gela amala non council tumla hala Krishnaram Soikia pu bola ho Ram Krishna Soikia pu alang li retirement dat lo amat laso long le bang pata seram det amat jor det bang bongli tum an nona bongli tum si do yo nang lang ka mele pinap nang ni nona jo le nang lang ka me thek la pen pu hi na tu bang lage hala Apranhood Council Executive Engineer a quarter lo. Ihi na tu abang Executive Engineer PM Samuel pudu halamang suhud. 1988 aningkan si Alangli ka retire. Alangli Kerala munit. Ama si Alangli retire lo, ama sedang tujuh lo. Ama bang ka retire hud. Anut kapre bang patap pijet bang Jordan. Halau bang suhut CM ke bida singing leng. Lapen ladak non het ki pia bang 2016 aningkan la bongali to mangi pida bang ke. Laga 23 lakhs pun ne pine ke jor. Ahok ne pine ni sini dunde la bang ke. Seta bang la suhut cetan jo hai. La bang ke non ke dua CM tum si jo atum lo alangli si jor pun ni pudam de seta alangli ke do sila ceplang la. Nilitum la support apotsi opposition nitum lu pidun lo kan setar bang thang da action and leader la son ke la government along li ke patta ke enong li jong si government tu ke top and pi je la so long li ke nang ni lu ku jong si putang te la ke ahok lo la ke patta pilong ni la setar ke top ave pin pen si men si retire lo ala so munit aman lawan patta pide po bang la chok chelo la kayak alon long itu kali la son dia kalau teh lapan ke eviction claim undo ade undo ya jadi itu tapi to sara kiro pipar pilo nadak nangka judun akorte dame klaro pusi ini cinipon atema government along leke arjuje pin pen ke dolong le mane bang si do dia pulo tak tela bang ke ake dia pusita eviction la asai bang de ponuno akilo pipar pilosa nang di Klardak pen ithan pon tu apot lasi nono bang kelalo ini tum pini has tame ini tum DC office ketam pen dak isi ini cingwa dikan lo lapen pandekan lo je Karbi ang long along bang ke Kopi apot lo ne lan se nang tum kiduk pus nang kudun lo halata lasi lada abang isi kai le cithanam seta political alam si nang liripo manili ka chinya tem mo pe athema kipa plan ji kipiduk ji kaduk ave Karbi aglong pe mesen ji pehno dak ji jakong jihar jakung ji chipavir ji pustame political pate politics atum long se jakong do
lasi non BJP government nang le rock pen ile tum jakong kang bodo pilo lapen long le kijor dun pang tar development am men pen ku rara pan kipan lu da persona dolo lapen Karbi konat ba kedo Karbi kedo thai long bangke ke thar le sai bang tateng pon pilo kasi lahai nang li ning kamatha bate APHLC hai lute lahai Karbi atom pan Kopi step si deng neli eson alam puing tung duk lo na aning oil lagi mene data dak eli tum unemployed youth association da do bodi di that bo di fudo mati unemployed youth association setala unemployed youth atum ta opposition non anta ka demand sakuri nang pinai po demand make la tu non anta demand me do clip hala to 1345 among 1283 bang tribal kali itu man pidak lata jok ta ning ye dunde jok ta apoti kinde mane ko bala oppose dunde jok ta ada unemployed youth association latung ta do clip bang lapen aku hala ison do talang labor union da do tulang labor union atum ta asap ta oppose dunde lapu ya lambang ke lasi kecok cege ilitu amunit kece song nang ya tum si do thu clip lapu ya amat kilu pot le lage lasi mikir okora hu bang nang pulong lok lo kilu pot lo setaka calak ko se tin tu la he to yala non ruling atum long du chelang dum thek nang ike po bang se ning ye tu ruling atum long se chelang dun bara ji pulo dang te ruling atum aning ga hanga teng ben si ka ke claim ta ke che kroi dun ji pulo ta association sa akam ve lage association ma sa akam ve lage ki dun bom tu ji pulo te oppose nang po lage sapuri pipe de pyo bose oppose pe de hala direct recruitment act do ko pyo bose oppose pe de lai hu ke lage kilu podlo sini lima thala si mikir opora puna bangnai puilong pok sir na lada ilitum political science of atum chali long lo la penang lita puer lo la ilitum edet jong si pangrina ji pulo tangte aprang si ilitum kopia ron si kirim lo mate kopia a constitution lo kopia a law si kirim lo hala bangai tum chichini nai ilitum karja ponat ma ni la swaro ma chichini nai apot ini tumke democratic country long si do por India long mangke lasi mulu kalong si jakong do prote ini tum long si jakong do lo ini tum si vote ke jok pen ini tum asongja pan pihai lasi jong si songja henoda polo tante ki pare ma jakong ta itu long si do lo itu malong si acabi da do lo atala da do lo kian lo lasi la sonni horun ta itu do along do lo kosi no na bangke sita itu karena long konteks lang namlu te BJP meeting lang dun delo te orunodoi na pipi BJP meeting lang dun delo te ration card nang thapi ji lapen pini ha tame job card alam nang lang lo 1500 long lo pulo tante 300 very thola ala account holder pan ki piji 1200 abang ke hala kilang acamca di hala kilang dun parti acamca hala tum chodiat ko lasila so puta ta DC office along etung warbeli pini ke ketong masin tum ajat alu tati kalong delo setame lahai action bangke claim back nahi athe lake article 14 long take tong do lo aron setame plak belu palam do lasi la job card starting job card la pen la lem salo lin phok long nai apot lin thomra acitim lapen adha kalau bangke limpi lapen limpi acitim langsung saya acitim bangke no jadi tiada kiji bangke lasi lahai anda kerap solo kusintum warbeli hoben hale kalo lasi non next kedam tu bangse itu halada bang DC pancing wai tikan tu bemi po kusin itu hante kan orang pantame lasi non la job card hesa di nang li chini lo la sopu thake job card kipi lapen ration card kipi lapen orunodoi hayu kipi kado kabe ke lage partiality long di lagi ka long le di long le plain district ke layer ke plaka kam ave ta so alamthe party ka char juje ta ke layer kam ek pen thare cha sa so ke layer no lage government a scheme
job card putalo job card nang cheng ike aprang NREP pudu NREP National Rural Employment Program pudu NREP lagi DRDA tu si claim project director DRDA si claim ke job ke claim pon ke director of rural development arideng si dulu dan project director tu si claim lo district bang ke lapeng NREP along RLEGP puda dulu RLEGP Rural Landless Employment Program Employment Generating Program puyo labang RLEGP apa poisa da do halake Rural Land Employment Landless Rural Landless Employment Guarantee Program Generating a Guarantee Program halado amasi la so akam peklem lo amasi la phi aning ke hak ateng government dum claim choklote chok chelo la tom phan hala landless long leta ave sakori ta ave la porsi sakori ke pinangi po alam lo na job ke la ke service pan lo job pinangi la si ningkan siang bong ong en nei sita ni pharo isi ke sakori pa pe claim long vek nang ji la landless long le phelang ave tu kiduk to pa la below poverty line to pa kusi yo ke thik la so apartment si non job card ke pi lo lage la RLEGP la pen NREP pen a kewang porsi nang jeplang ilo lage la si la job card ke pi ke lage inut amunit ningkan isi ni pharo isi piwek nai jo si pipe dek seta akam ave dek polote a poisa mon pivek ni ko ba la pen jo si hala ke claim kang tum jo si netum la so to war selam dek po netum job card pen pusita hala wrong asorta la ta claim un netum la so to war selam dek ji nang tu job card appointment nitum ban poisa nang pinon puun non da puun la da council atema lage BJP program kali job card ipige lagi national program lagi dak itu ban kali la India dang alam lagi ako non BJP dum lagi ceng dak kali lagi aprang men tantu la bangke la pen la so aprang men ke do ikok ke high UN open mane poverty eradication program udu poverty mane kiduk kapa vidyat japan eradication buge harlip hak japan pula la so program tu lama se hala so program nan si India to lagi dulu lagi la si lagi BJP program kali lagi national program lagi government program mo BJP lerem tu desta ne tu da reclaim tu bom pa la si tum chininang ko la si roma sor chini vek nei la so lambang job card apo si nang li poisa ene de do clip nang nelo nang li tum hang mi lagi nang li tum video lam dam flut non ni non anda ni paroi si ni claim long lelang pura dam flut non lagi ni paroi si ni pan nang pivek nang gi pura dam flut tamelo ro ha video long dam flut non la tu ke ako yong si komani nang padigdar dun pula talaga police pan than melo na padigdar dun la pia pot lo nitu program da ating nitu claim ji puna padigdar dun pura FIR pidet tami to kero department losar la situm non ratum chininang ji lahai ke party plagri plagong pulong lelo ajala party tum sta kelong nang ji right dolo pate odolo la si non tame job card tame non party na si chelang prong si pinana tu nang thalo kumatma BJP tu mang se select kon chot ta nang thalo la pen card holder tu mang phan ke pharo kre folong lo plotang de pharo thonga tipi hala pharo kre nia ba ke chamcha tum chodia diti lasi la hang da check pe nei busi pini west kan yang lama disia ke manda me tum la ko eso no ne li piti putui lang ho on tete ni tu der lo baru no nge der ulo ko to lasi nengme bangke apot dolo pot lasi ne pejo je prang isi kithan ko ngantu bang halo pini chief justice in wai ko Chief Justice of India Justice akhei
biar gawai alang li 50 second mane alang li non kangwai puna phong bang ke phong poke prahini ke chok nomor poke prahini ke chok ke tang poke prahisi dam kalang lo Sanjeev Khanna Allah sinon bang ke biar gawai bang de pon la independence long dek pen alam India independence long dek pen lo pasi alang li pandame urban tu budget pon lo alang li la pen alang hem tunisi pandame ning the pon lo alang li Japan pa me por pusi pini tame tum hiu jume pidon lo la pen pini adi si panda thande kang lo politics abang ke ne ke chehek plot pus alang ipu he tame politics pen pete tu ma judge tame claim de kolam thande kang lo basi neli sialam ki pu de kang la maxim pate la arong lo constitution lo ipu la dai si pudo alang li taxer abang abang pulo la si alang li ipu tum son lo a rule of man must not prevail, rather rule of law must prevail. Aron si aprang pacari lo nangji, laso kisi muni tum padang nongai. Non Karbi ang mga konteks bangke kahit no muni tum si pacari lo. Kola aron pan ciri pitam jadi ada posi ini tum hidup nang lo. Lasi non ipia Chelsea lagi bang lo tante rule of law bang si tum klempo. Aron ko pimas kito ada laso yang sini tum klempo. La klempo lo te rat atum cing turpo langpo ke kekere akaita nang empat po la pen hempek kami longpo. Asi penengwe talk show on 6 to the Constitution of India and Dr. Masjid penengwe episode 505 long nang kelang dun. Akorde la peneng jil pijil po tumahan nami curolo nang tunang kelang dun pot la pen nang itu mani siga ceming di bangkal halo share po nita itum ceron po nang cebak po nang kita kason do an nami itum ingkin cepelang no ni pin pen itum cethan po nang lalu po itu makai kami pertama po. Asi penengwe talk show bangke itum puan sekan po lo kadu kabe pantame ajo kime kardo